omwene nakala pamwe nave tumwalaka namulyanja kovalongi vapu. Uunyonyi owu owuli momulaulu moipupulu nomepukifo linene shaashi omitima dhavapu odili dhadifwa umbanda nomaudju omapu. Ovanhu tava fike dengo lyomutima omolwa eemwenyo dhovanhu dhaloloka nodha limbililwa. Ayehe oyo oya etifwa kovalongi vapu ava veli yanena mounyuni awushe. Neemwenyo dhovanhu vapu kadhina efudepo oveli pyakidhila okulandula ovalongi ava nomalongo avo. Oveli taveli longo ndele itava shiiva sha, veli tava konenene ndele wo itava koneke sha. Mokukondjitha kwavo ovamona epilalalo nomokutondawuka kwavo eemwengu, ondjala inene, enota neso. Osesivo veli yandja kovalongi vongawo noveli vadama komalongo ata yevafipi endunge nokuhaula omadilaadilo avo. Eendja dhavo omayeyoka ndele tavanu oudiyo weyoka. Oveli tava lyatauka nedu alishe ndele ihava mono etulumuko. Ovalongi vavo aveshe ovanafangwa, ohava kofa ndele tavafi, tava olo ndele tava likapo komainyo nokeehedi. Ano osho ngaa mokuvalandula oyo vafa tava landula omwithi nomokuvalotokela oyo vafa tava lotokele efudaela. Naava vatula elinekelo muvo oveli ngaashi owo ayamena kongudji inayi felwa. Tse atuhe ava twaufanwa kelinekelo lashili lexupifo lyakalunga inatu ifanwa tukale ngaashi ovo veli yandja notava landula nokulinekela ovalongi vanafangwa vomounyonyi omu nomalongo avo. Ndele nee tse otuna omulongi gumwe awike oye omunashili nakeshe eshi tetulongo oshayuka nomuye kamuna epuko ilo uuwinayi washa. Otuna omulongi wetu Jesus Kristus, oye awike ena okutulonga, oye tuna okulandula nokupwilikina kewilaye efiku keshe. Tse inatu pumbwa umwe vali ewuye pokati ketu naye osheshi omepo ihapuki yaye oyo yetukwatakanitha kumwe naye. Ohatu lyendja lela ndele hatunu muye omeva omwenyo. Muye omuna etulumuko letu newaneno letu. Otuli twamona efudepo muye no itatu tondavauka vali. Tuye peni vali ngeno? Tumbandapalifwe koshike vali ngeno? Tulinyenganyengifwe koshike vali ngenge Jesus oye efindano letu, omufita wetu, ekangameno letu, omuhupifi wetu, omukulili wetu, omulongi wetu nomwene wetu alushe fiyo alushe. Owuli tuu olongwa ku Jesus oye awike kaume? Owashiiva tuu ondaka ya Jesus? Jesus oha popi tuu naave meukililo, mekwatathano loye lopaumwene naye? Ile owuli tolandula ovalongi vamwe veli vomounyoni nomalongo avo ava avafi ndele tava mono eolelo? Omwene Jesus nekuyambeke.